ati no kuri kiba bita daddy iryo zina numva ko riremereye burya umuntu akwita daddy gute kandi icyambere nturi umuvyeyi wiwe bundi kumwita uko nguko niba abandi bashaka ibyubahiro utanabimwise mwobipfa izo mbaraga wuzozana kurondera Israel zirenze Beni zirenze microchip bari barantemwe bankoresha kuri computer nikoresha sinumva uko zizaba ziyo ingibi byateba bashira aho buto bakababesha bona mu mvuta erayo kandi ari amakoto ingibi umuntu agura akajya gacupa gatoya ka erayo agahita kavanga na litiro 5 z'amakoto ajya amavuta mw'abakristo umwe babaha mushaka muze mugenda mwikarangire babaha amakoto ngo nera ibaze nk'umuprofita akakureba akakubwira ngo umwaka nta kibazo na kimwe uzongera guhura nawe nibyo kunda nasomije amajyaro bango tukiri mwisi ngo dufashe igihe mu ntambara hariho numvisha avango we ngo ntagara umuntu ngo numwuka ngo we ni impemu ngo nakira umuntu urumva ayo majambo ari daddy nyina vuga ko hagiye abantu benshi ngo kandi yavuze ibyo bazamumba twadukobwa na twatundi twabuze iyo tuja ngo come on niryo jambo ryonyine tuba tunazi mucongereza mufise ibintu byinshi mwariye bitari byo mwarariye amaviza atari yo murya abagabo batari bo mwarabitamiye murabibitse hageze igihe cyuko mubiruka mubivomise bibavemwo mutangire kwakira ijambo ry'Imana rizima umuntu yigeze kuvuga ngo jenga umuntu ngo ndamuzura ngakazuka ngo hari umuntu bari bagiye guhamba muri bajaje ngo ndamuzura none gute uvuga ngo urazura abantu burya twokora amapereza tugasanga nta Ufise kutaraja kuzura so profitero bazigwiza hibyubahiro bagakira ibyubahiro byose bamusanga bambaye ibintu bamwe bakabyambara mu ijosi abandi ku ntoki inkoni abandi bikoni bakagira ngo ni inkoni y'ubushumba ikindi kintu cyateye abakristo ntitukibigisha Imana ubwo umukristo araza yambaye amahereni amahereni n'abantu bayambara ntimuzoja mu ijuru umuntu aje yambaye ipantaro azoja mu muriro kandi azosha abantu niba baje mu rusengero reka guhita ubashiraho itegeko ngo ibi bintu ni mu bikeneye kubyambara ahubwo bareke baze ubigisha ijambo ry'Imana niba mara kumenya y'Imana izobahindura abantu rero ndavuga ati zijya mpeta ziba zifite imbaraga nyinshi ayitareye mu ibarabara imodoka ije ihita ihirima none impeta hirimishije imodoka ninayizamura kuri Beni nkuko azabuzwa n'iki kugwa hasi babandi ubutambara abandi biganza tukabishiramwo kura akagukoraho kumva amatara aragufasha umuyaga nkuba Beni ukavuga ngo ni imbaraga z'Imana kandi abantu murimo kugenda mutega imitwe yanyu ngo bayifatemo urugero bamwe mwebwe mwagiye mutega imitwe yanyu muyihereza ba profete banyu mwararotaga ntimukirota bamwe abandi mwarabonaga ibintu byiza none muzigiye murota murimo nko kugenda mu myaba abandi mwari mufite impano zitandukanye niho uzamva ngo bariba abantu amanyenyeri kuki bagunda gukora ibitangaza ku bantu tutazi tubonye ubwa mbere kuki batazara kuri babandi nyine batubona muri ya ntara nyine tuba turimo nibyo mu rushengero hariho abantu tuzi bafite icyo kibazo nimba uzura abantu nimba ukiza abantu ngo tuje kuri wakarere tuje muri moro ubona abantu basengera abantu bakikubita hasi yego warabibonye yego yego Beni uzoreba ajya ahantu henshi uzorebe n'abagabo bazabakunda kugwa abagabo bagwa ntibakunda kugwa abagabo ntibagwa hikwira baba Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Avuze Flavor. This is Step Media, chain of program for this industry Avuze Flavor. Chakiri makuru cy'abakibaza rero shavuga muri industry ya Avuze Flavor. Nk'utuma tubikora, reka tuze dukengurukira Imana. Amadusura dukengurukira nambwe akunzi ba Step Media. Kabiri gatanu indwi wherever you are, ndakunda cyane kandi big up sana kuri support yo mutwereka. Birushika cyane ku mutima. Bituma tugira courage yo kurondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Mu vy'imibereho y'abantu bwinshi bugiye butandukanye ndakubwira ati rero kuri kumwe na Beni bende camera ni CK professional ndiko mutumire wanje nkunda cyane umutumire mumaze kumenyera kagira kane tuhuye ariko aradusigurira byinshi bigiye bitandukanye no musi kandi nababwiye ati muzokwama mumuhabwa kwa kundi nyene mubona yuko ivyo abafasha mu buzima bikenewe cyane na niyo mpamvu tutifuza yuko twomurekura no Imana yaduhaye kubera iki tutomwegera kugira ngo adufashe kugira ngo abatubesha bagabanuke kandi bahere reka kumbure ndamu umwanya kumbure baramutse hanyuma cyo tangura neza ikiganiro Israel biti
meze neza ndashima waramutse neza umunsi kugenda neza cyane ndashima Imana cyane nagira ngo meze neza cyane natwebwe n'amahoro turakengurukira Imana na cyane cyane sibyo none turasuhuje n'abadukurikiye bose abari mu bihugu byinshi ariko ibihugu by'abarabu tuzatubwirayo abantu benshi ngira hewe abantu bo muri Saudi barakunda ibiganiro vyawe barakunda ibiganiro vyawe cyane kandi barakunda kubiraba cyane nibo bantu ukunda gufasha cyane tuvuge gute rero Imana izibaho umugisha kandi tuza dukomeza kubafasha ariko nibo benshi bakunze kugwa mu mporero kenshi cyane nibo benshi bakunze kwibwa cyane bakunze guhendwa bakababwira ati burya bo basize umwana ino burya bimeze uku n'ukuntu burya abantu bari muri za Amerika na hehe benshi ntibibwa nka bariya oya ntibibwa nkabo kabisa benshi ntibibwa nkabo ariko rero turababwiye mu mpanuro tuzatubaha niba zikurikiza neza ntawe uzogwa mu mporero nabo ngaha mu Burundi na cyane cyane mu Burundi rero bizogenda neza babari hano mu Burundi ari bari no hanze y'igihugu bose turabasuhuje mu izina rya Yesu amen amen kabisa uno munsi rero tudatevye tutarandiriye tuza kuyaga ku kintu twomenya ni kenshi kunze kutubwira kutwereka kutubwira n'amafuti menshi bakunze kwihisha mu ijambo ry'Imana bakunze kwita ngo ni ba daddy bakunze gukora ariko uno munsi rero tuba twifuje yuko wotubwira na cyane cyane benshi babi bimeze gute wa fake cyane cyane twamumenya gute bien ati uyu nyene wa fake wakuri ibi nibi tuzamenya ukuri tubitandukanye gute incambere wenda kubera ari byo duhereyeko aba fake bimwe muri bibaranga nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo icubahiro canje sinzagihunda umuntu Imana ivuga noneho bahita bafata icubahiro c'Imana bakakiyambura agaca baciha bonyine bakaciha bakumva ko aribo bagomba kubahwa mbwiriga ngo turabakozi b'Imana tugomba kubahwa burya hari ijambo nasomye ngo bari abantu muzumva bavuga ngo mwami ngo bamvumereza bamvuga cyane ngo so bazabona ubwami bwo mu ijuru nukuri ngo kiretse ukora ibyo data ashaka ko akora ariko ku rundi ruhande rero twaganiriye Israel acambwira ati burya kubera iki batwita daddy gete no kuri kiba bita daddy ryo zina numva ko riremereye burya umuntu akwita daddy gute kandi icyambere nturi umuvyeyi wiwe ariko bakasigurira akambwira ati burya anyita daddy kwera urushengero rwose rurafise umwungere rurafise umuntu aruyobora rero bajya baranka abana b'urushengero niyo mpamvu batwita daddy ubundi kumwita uko nguko niba abandi bashaka ibyubahiro utanabimwise mwobipfa nasoni ngo uravuga ngo pasteur cyangwa ngo prophete ngo nyita daddy jewe nyita daddy kubera ko nico cubahiro ciwe ni naco arimo guharanira ikindi ca kabiri hari ikiganza tweze gukorana nawe ndavuga ngo ariko sinabivuze ngo mbitindeho ndavuga ngo Imana iduha impano kugira ngo twagure ubwami bw'Imana ariko izo mpano uzomenya yuko zirimo gukora ubonye ziko zikora mu nzira y'Imana yego rero umuntu azaba profete ariko ahanura kugira ngo abone ibyo ashira mu nda kubw'inyungu ziwe rero ntarimwo kwagura ubwami bw'Imana ubwami bwiwe ako yagura ubwami bwiwe yego kugira ngo azabone imodoka kugira ngo azaba ahantu heza kugira ngo umugore we n'umwana bazabeho neza ariko aba bandi barashize none uzombwira gute kuri mu profete watumwe n'Imana Imana ikazi gutuma je nkaza nkakubwira atakana kanje wakirukanye ku ishuri sengera ugaca usengera none ako kana umva gakeneye isengesho canke gakeneye ubufasha umwana ntasengesha akeneye akeneye ubufasha yaje kubikubwira mu buryo bw'isengesho kugira rebe ko wogira impuhwe tuvuga ati n'ibihumbi bingahe nk'ishuri niba ari 50 cyangwa ngahe mwishuri asubire ku ishuri ariko ubu aho kugira ngo dufashe abo bantu ahubwo turimo kuvuga n'abari bafise na 5000 bateza kabisi basigaranye 5000 turimo kuzibasaba bagataha n'amaguru none wumva yari Imana yadutumye abo nibo naba fake Imana mfite Imana yoba yarabatumye kugira itwambure sindabyibaza rero niyo mpamvu ibi biganiro duzadukora ndazi bamwe mu bo bikoraho bazavangwane ngo barabuze ngo ibindi bintu batubwira ngo batatubwiye ibyo none nanje nkubaza none ba daddy bawe bobo barabuze bagende kuri maruguru n'ubundi niyo bavuye
bo barabuze ibindi bintu bakora batibye abantu. Barabuze ibindi bakora batibye abantu. Ariko dusubiye inyuma biratangaje. Ugiye kumurabuka mu mafaranga ati bugiye ngo Imana yanje yatumye ngo yantumye ngo yakuye mu iyo modoka yawe. Abantu baranzi mporanja mu bikorane byinshi. Nta gikorane na kimwe ndavamo. Ngo nafashije umuntu. Nukuri kw'Imana. Nukuri. Kubera iki mba mbona binteye impuhwe. N'abandi bantu banumira mu bikorane barabizi. Ntago mbwira urushengero ngo mungaburire. Mutazompishano. Niryo ryateye. Ko bagutumira uzingugiye kubabwira Imana kumbe bagutegurisha no. Nta hoteli yanyu mbishuza. Ibyo ngibyo nzambyimenyera ngenda afise ubwo buryo. Kubera ikisi nukugira ngo kubera ubu ngubu abantu benshi kubera ukuntu bagiye basitara. Bamenye yuko gukorera Imana ari nka business kubera ko bagiye bahura nabo barimo kwagura ubwami bwabo abakuramo amafaranga bakayabaha. None nibyo umuntu uri usanga yavuga ngo yebo ngabo abakozi b'Imana bikigiye ngo baratugoye ngo nta numwe nkicizera. Hari umuntu nigeze gufasha. Noneho usanga we level yaragezeho yariho kwanga abakozi b'Imana bose. Bitewe n'ivyo yabonye n'ivyo bamukoreye. None Beni umupadiri si umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. None padiri ari umukozi w'Imana usengera muri Gatolika uri umukobwa. Akaza gutera inda. Kandi akayigutera bisa nka yagufashe ku ngufu. Uri umwana mutoya. Yamara umwana akaza kura akazagera nk'imyaka 10 akazamwihakana. Kazavuga ngo ibyo ngo birakureba. Urumva kintu? Wanguwo rero wanashaka ari mu wampaye ngo jefashe. Mufashije numva yongeye gukunda abakozi b'Imana. Ngo wa mugani harabo duhura bakatubabaza ariko nabo duhura bakadufasha bikagenda neza. Urumva we byari byaranze kumuvamo avuga ati nakoze Imana numwe numva no kurikira. Ngirawe yagize kuri bya bindi nyene umujyambo umwe yatikisha umujyango. Nibyo. Kandi byabaye kuri umwe. Rero tuza tugerageza abanga bakora amanyanga atandukanye. Tuza tumenya ukuntu tubitwaraho. Beni urabona iyo nkanje kuri YouTube imvuga ibi bintu. Beni ntabwo ngwana intambara y'abarundi. Nta nubwo ngwana intambara y'abanyarwanda cyangwa y'abari hehe. Yo naje kuri YouTube uvuga ibintu noneho nk'ibi bikomeye benshi batinya kuvuga. Uhura n'intambara y'isi. Ukuvuga ubuzangwanya ntabwo nzi igice azaturukamo. Beni aho kugira ngo mbe imbwa buri munsi no bintara umunsi umwe nkapfa. Wabintare umunsi umwe nkapfa. Aho wimbwa ibiyebe byose. Yego umuntu wese akazabona ko ndi imbwa. Ubwo nabona ari umunsi umwe nkapfa asabwa nagende yari umugabo. Yari umugabo kabisa. Yakora. Nuko. Rero aho kugira ngo nze mbesha buri munsi mbesha abantu. Ahubwo nzababwira ukuri. Nishaka nzagenda bavuga ati ariko nubwo atakiriho yaratubwira ukuri kose. Ariko abantu basigaye batinya kuvuga ukuri ngo yewe ngo buhita batangira kundondera bakangirira nabi. Urumva? Izo mbaraga uzozana kurondera Israel zirenze Beni zirenze microchip bari barantemwe bankoresha kuri computer. Nikoresha. Sinumva uko zizaba zitwa kabisa. Ntabwo nzi uko zizaba zitwa. Beni akarenganye nyine bizabibaho ngo umuntu akarenganwa cyangwa bikagenda uko. Ariko dukwiye kuvuga ukuri. Abantu turimo gutinya kuvuga ukuri ngo kugira abantu ngo turimo ngo gusesera ubufungo ba dadida niko basigaye bavuga. Turimo guhenda abantu ibintu bitariho. Rero aba profete abangaba b'amanyanga byinshi bahuriyeko. Kubera ko n'ubundi amanyanga ni Satani yazana. Sekibi w'ibinyoma ni Satani. Niwe se w'amanyanga. Yego. Rero ibimenyetso byabo bizabibaranga n'abangaba bakoresha imbaraga z'aba Illuminati. Bizabaza babihuza. Ibimenyetso byabo bazaba bihuza. Kera rero hari ijambo ryazaga riba muri Bible rivuga ngo umuntu agwaye ngo mumusige amavuta ngo mumusengere ibintu nk'ibyo. Noneho nabo bararigarukana. Ariko rya jambo ryo gusigwa amavuta ryari mu isezerano rya kera Yesu ataraza. Ibingibi byateba abashira aho buto bakababesha na amavuta ya erayo kandi ari amakoto.
bingibi umuntu agura akajya gacupa gatoya ka era agahita kavanga na litiro 5 z'amakoto ajya amavuta mwa bakristo mwe babaha mushaka muze mugenda mwikarangire babaha amakoto ngo nera bakarabwindaga ngo nakuye ngo muri Israel ngo namavuta y'umungisha ngo nkusi ngo y'agaciro erega ibingibi ndimo ndavuga aribo n'abapasteri bitwa yuko dukunda kuganira babikora mubireke ntago ari byiza umuntu ngo musengenga imivumira muvanga umusiza amavuta erega Yesu ataraza hari ibintu byahindutse amaze kuza ariko ngaho nyene guciriye mu Israel wewe uzoja gufata umuvyeyi wawe umukubite nyoka ko vyara umukubite so wawe umukubite umurengere akuvume hamujugera kwa pasteur ngo barakuvumura ibaze cyaye kwa dadi ugenda ukamusaba imbabazi kwera amakosa wamukoreye nukuri kw'Imana erega hari ubuzima tubayemwo reka mvuga akakantu hari abantu benshi bagwa baza ku Mana ngo twagize ibibazo bitandukanye nyamara atari ibibazo beni uzorebe hari kuntu amazi aba mu mwanda kandi ari meza noneho wa mwanda ugacuja munsi utuntu twagwemo tukaja munsi twose amazi ukaba woyanywa wa mwanda ukagumamo ya ariko ya mazi yazungagije umwanda n'amazi byose y'amazi acafura natwe tumeze nka kuriya hari igihe dushaka gutera amahane wa mwanda ugahita ugaragara noneho ibibazo bikatwica kandi twari kuguma dutekanye ntibitubane byinshi nyine tukabyakira erega abaprofete barahenda abantu ibaze nk'umuprofete akakureba akakubwira ngo uyu mwaka nta kibazo na kimwe uzongera guhura nacyo nibyo kunda nasomye ijambo ry'Imana ngo tukiri mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara none kubera iki mwe abantu mwe mudukurikiye mukunda gusenga Imana muyisaba imbaraga ngo Imana duha imbaraga none niziki sizo kugwara zo kugwara nanga ari zo guterura imifuko nizo kugwara rero maze kubimenya ngomba kubitahura rero aba profete wamvuze ngo mvugeho ibibaranga ibya mbere ni ibyo ngibyo byo gukerera ibyubahiro babubahe nk'Imana babubahe nk'Imana bazihimbaza kwihimbaza ngira ngo urabyumva wumve mwomanika ifoto yiwe muze muza muyireba mwese mu mabashe ku marushengero ugasanga ari ku ifoto yiwe amabaje mwebwe muhari ku rushengero ugasanga rurifise izina ryiwe n'ifoto ye ku ruhande nibyo aho woshe ku ifoto hariho n'uwumvisha avuga ngo we ngo ntago ari umuntu ngo ni umwuka ngo we ni impwemu ngo ntakiri umuntu urumva ayo majambo ari dadi nyine avuga ko ugasanga hagiye abantu benshi ngo kandi yavuze iryo uzamumva twadukobwa na twatundi twabuze iyo tuja ngo come on niryo jambo ryonyine tuba tunazi mu Congereza ariko tukasabya ngo gakavye none gasha ibyo abarimo kubaroga maze iminsi mvuga abantu badukurikiye mufise ibintu byinshi mwariye bitari byo mwarariye amaviza atari yo murya abagabo batari bo mwarabitamiye murabibitse hageze igihe cy'uko mubiruka mubivomise bibavemwo mutangire kwakira ijambo ry'Imana rizima amen beni gute hari ikintu cateye bihangane kuba mvuze iki kintu beni ukanyandikira ati Israel sengera ndagwaye ahita nkubwira ngo ngira ndaguhe kanguka ngo uraza gukiriramwo by the way mwabana mudukurikiye ninde yababwiye ko kanguka ikiza irahanura mu kwizera Imana ariko ni kiza nta muntu akiza ni ihanura kuko vy'Imana yakoze nagavuga ngo ngandaguhe kanguka ngo ugahita ngo uraza gukira oya sinibaza ngo byanka byakunda urakira umva mbabwire hari umuntu yanze gukirira muri kanguka yisenge yarakira kandi kanguka byari byaranze hari umuntu yanze gukirira muri kanguka Israel akamusengera agakira nukuvuga ngo igihe cy'Imana yashizeho cyo kugutabara iragutabara simvuze ko abantu batabonera y'ibitangaza ako mbere guhita muvuga ko ibyo bitangaza ari kanguka ibikoze n'Imana yabikoze kanguka igitangaza yakoze niki ikindi naco tuzatureka kumva ngo umuntu ngo yakoresheje ibitangaza mu mahanga none Imana imukoresha mu mahanga gusa mukoresha mu gihugu yitwa nde iyo Mana ni Imana nyabaki tureka kumva ngo naho umuyimpumyi Uganda hani Bujumbura zirahari ndayikuzanira namuvuriye kuri telefone ndayikuzanira hani Bujumbura yihumure niba ari uzihumura naramuzuye kuri telefone arazuka umuntu yigeze kuvuga ngo
ngo jenga umuntu ngo ndamuzura ngo akazuka ngo hari umuntu bari bagiye guhamba muri bajaje ngo ndamuzura none gute uvuga ngo urazura abantu burya twokora amapereza tugasanga nta Ufise kutaraja kuzura so ukavuga ngo wabaje abantu bareke tube maso ba profetero bazigwiza ibyubahiro bagakirega ibyubahiro byose bamwe usanga bambaye ibintu bamwe bakabyambara mu ijosi abandi ku ntoki inkoni abandi bikoni bakagira ngo ni inkoni y'ubushumba akagira mike ye akagira ibintu byiwe byose ibi ngibi ngo bigomba kumera ibi ni ibyiwe gusa muve muri ibyo bintu mw'abantu mwe mureke ikindi kintu cyateye abakristo ntitukibigisha Imana ahubwo umukristo araza yambaye amahereni n'abantu bayambara ntimuzoja mu ijuru umuntu aje yambaye ipantaro azoja mu muriro kandi azosha abantu niba baje mu rusengero reka guhita ubashiraho itegeko ngo ibi bintu ni mu bikeneye kubyambara ahubwo bareke baze ubigisha ijambo ry'Imana nibamara kumenya ya Mana izobahindura ibabuze bya bintu bumve batobyambara ariko ngo hano ntawe wemerewe kuza yambaye ipantaro unawemerewe ngo kwinjira hano yambaye ishinete ubu mwebwe mwinjiye mwese muri intungane Imana ije yobura akantu igusangana wowe katuma utayegera nibagende basome ya nkuru ya wa muntu ya mirwananze ya nibarene yari yanse kuja kwigisha abagwanyi Imana imutwara yo ku nguvu ibaze yari yanse ubwato bugwa mu mazi barenira mu mira naho ikimudahira imbere ya babantu nyete ati bigisha bari bonkeneye kukurokora je aha niyone birangije urumva twebwe rero turimo ubujya uzoreba abakozi Imana benshi cyangwa kuvuga ubutumwa Beni ruguru benshi bagwa mu gisagara kubera ariho babona 10,000 ebo ni hari bugarige baza kwigisegera sike agaca bacorera nka 30,000 none wa mukozi Imana wowe bahamagara ngo turagutumiye ngo ndunge kritike ngo gura esase mu modoka ari gikorwa cy'Imana gura esase mu modoka ari gikorwa cy'Imana none ni Imana irimo gukora cyangwa ni nyongosenge wawe nukuvuga ngo ubutumwa turimo gutanga abi binyoma tuza tubirinda muze mwirinda hari abanabonye batera bambara impeta zangambe nk'impeta 3 ari kiganzo twiyeze gukora nje nawe tuvuga imbaraga twawa yuko twazibaha mu mpeta tukabaha impeta ijya mpeta ndayisobanuraho ndavuga ati zijya mpeta ziba zifite imbaraga nyinshi ayitereye mu ibarabara imodoka ije ihita ihirima none impeta hirimishije imodoka ninayizamura kuri Beni nkuko azabuzwa n'iki kugwa hasi aragwa hasi nyene agatubwinge ayitaye imbere ya protaye muri ugo rupango hafaye umuntu babandi ubutambara abandi biganza tukabishiramwo kura akagukoraho kumva amatara aragufasha umuyaga nkuba Beni ukavuga ngo ni imbaraga z'Imana ese mwa abantu mwe kandi abantu murimo kugenda mutega imitwe yanyu ngo bayifatemo urugero bamwe mwebwe mwagiye mutega imitwe yanyu muyihereza ba profete banyu mwararotaga ntimukirota bamwe abandi mwarabonaga ibintu byiza none muzigiye murota murimo nko kugenda mu myaba abandi mwari mufite impano zitandukanye niho uzumva ngo bariba abantu amanyenyeri waruzi ko profete mubi abona wowe ugiye kuzokomera akaza afata inyenyeri yawe ngo akayikwiba bivanye n'amareba akoresha bivanye n'ibintu akoresha aba baprofete benshi bamwe bakora aya manyanga bamwe murabizi hari mwebwe bamwe muri mwege ndazi ni video bamwe barazireba bamwe baramanura bakambwira ati uri umukozi w'Imana kandi ugiye kuzaharanira kuvuga ukuri cyane nkikiriza amena nkicocekera avuga ati nubwo utari profete wa vrai ariko ibyo mbwiye nibyo nzaharanira kuvuga ukuri bandi bakambwira ngo uzokomera ugende mu ndege bizagenda uko none akabimbwira naratangiye no kuzijabo ubwo arahanuye Beni abangaba amanyanga rero bareke tuze abantu mwe tube maso bizadufasha kubera ko nimba akoresha amavuta ngo abasengere ngo muraho ngo abantu ngo baze batore envelope ngo bashiremwo kuva kuri 10,000 aya ni musi ya 10,000 ngo urushenga ntiyakira aya ni musi ntago byemewe nivyebeho 10,000 bazifise baze ndabasiga amavuta none akabidoka amakoto si 50,000 none rega na makoto ntagarera ajya babasiga amakoto beshi bafatwairayo nk'ikiyiko bagashiramo litiro 5 z'amakoto
ngamara ngo kandi nasigaye barayamusize baje uwo munsi yaje asa neza gusa aramoto umenga aramoto nagira ngo abandi ngo bagurisha amazi ngo ya n'amazi y'umugisha ngo uragerana mu rugo ngo yagure ngo yanyanyage ngo yiruka ngo abadayimoni ngo akuru mwako none aya mazi y'umugisha uvuga ko niba yanditseho kinju akandikwa ko n'ibindi ngo kandi none wayakuye he n'ukuri kabisa mureke twegera Imana cyane uko turushaho kuyegera ngo amaso yacu arahumuka birababaje Beni abantu kwibwa na profete akakwiba hari n'uwambwiye ati bo burya ngo harondera ngo abantu bagigiturire ngo bakaronderera kuri burya ngo n'abantu ngo birengagiza kandi bagigiturire ngo kuko umva umuntu ngo kugira ngo ndagusengere banzuma amafaranga icyo si giturire ko gusengera ukamuha amafaranga ngati we nuko ragusenge warahezagiwe tagici 10 ku nguvu ntago ari ku nguvu nibyo dukunda kubabwira wewe warahezagiwe umutima wawe urabikubwira uja gushima erega sinitegeka ko uja gushimira ko wagusengeye ushobora no kuja gushimira ku wundi muntu rero ntugiye gushima Imana ari umuntu ugiye gushima nukuri kw'Imana ariko kubera urya muntu yagusengeye ashaka ibyo ashiramo nabwira ngo uzo gushimira iwanje je nakoze akazi tukiri hano nyine Beni ubushize ahubwo twari twavuze kuri ca kiganiro kindi cakurikiye kijya duheruka gukora twari twavuze ku bitangaza bya fake ibyo tugiye kuvugaho gato kabisa ibitangaza bya fake abo ngabo ba profete ba fake bakunda gukora Beni bakamuhereza ng'ibihumbi 300 Beni akabavi muyinga bagirishije igikorane mu Cibitoke Beni bakamurihira itike n'abandi bantu nka 4 baza kuzana Beni afise beki afise imbago bakazana abantu b'abatanga buhamya kuri Beni atuyu amaze k'imyaka 10 yakoze isanganya kandi n'abantu bo mu miryango wabo baburana amatongo bamukoreye ibi baca baramuroga acakora isanganya bamushushuye rero amaguru n'ubu yaravunitse ntabasha kuhaguruka Beni ni muzima ariko kuma beki yagahaguruka ko minduru kandi akomeye twasamire yari kandi akomeye gahaguruka ko minduru rero babantu bakababaza akavuga agasha babwira ati wewe agahita gutungura urutoki kubera azi ibyo mwavuganye ati wowe ibyo ngibyo rero bakunda kubigira bagiye gufungura nk'urushengero kugira ngo bazagira abayoboke benshi ati uraza gukira agusengera bakikubita bagaca baja Igitega bagafata Israeli bakamuhereza Irake 5 bagaca bafata n'abandi bantu nka 4 b'abavyeyi baza kunzana bagaca bantangira ubuhamya Israeli arabona bagaca rero abo bavyeyi bazanye bantangira ubuhamya ngo uyu n'umwana wacu ngo niko yavutse ngo yavutse ari mu myingo kandi murabona ngageze mu myaka 20 ngo ntago arigera abona ikintu na kimwe ntazi nuko isimera urabyumva bakanzana muri ico gikorana agira ati mwese Imana iraza kubatabara bashiraho ngaho Beni agatangira gusenga kaza rero kuri Beni wa Beki akamusengera agaca avuga ngo ndategese mu izina rya Yesu haguruka izo Beki yuzite nasanzwe akomeye Beki yacazi abantu bagahita bakoma induru ngo yiwego ngo nukuri nguriya mu yarakoze Imana ngo yahagurukije ikimuga agahita aza kumpumye naye akavuga ati akongera akabisubirishamo kugira bose bavyumve n'abatari bahari ngo nukuri ngo niko yavutse ngo ntabwo arabona ikintu na kimwe batavuga ati uyu nguyu ngiye kubisengera ku Mana yo mu ijuru nkorera nta n'umunota ndamusengera wa fake ahubwo ndategetse tihumuka none sinari nahumirije ngira uko kumva ayo manyanga abantu rero bagahita bahuruduka abantu rero bakunda ibitangaza bose bazira rimwe kabisa shengero mu mezi 3 abantu 500 bagezemo batanguye gutoza amashikanwa noneho rero urabona ko urushengero guzu agatangira muri ya mabeke yari yaguriye abantu akayamanika ngo urabona ya mabeke yose ngo n'abantu bakize urabona ari ya marori yose ngo n'abantu bakiza amaso urabyumva ati murabona turiya tugare tw'ibimuga ati nibimuga nahagurukira abantu mukabyemera ariko Beni agacashara umwaka umwe 2 3 4 5 atawundi uhagurukije nukuri kw'Imana mangura akora ibitangaza
ibi ni ibitangaza bya fake hariho n'utuntu rero bagira nk'ama babyita maji ubundi ibitangaza bya fake Beni twobyita nka maji abantu barimo gukinira ku bantu umuntu aragwaye agira apfe ngo haguruka wiruke ku Mana si uko kwa muganga Beni ugiye ugwaye amaguru bakubwira ngo nubwo utaja muri siporo uze wiruka kandi amaguru yasi none naho abaprofeta kugira ngo niba ugwaye amaguru ngo haguruka ngo wiruke ngo ukunde byanze kagenda ngo siga kumunyota ibaze kandi ngo uze gusigaho ibinini Beni ibi bintu turimo kubigwamo pe kabisa biragoye cyane tube maso ntituzagenda duhura nayo manyanga yose ntituzagenda tubona ikiganza cima sinzi hano tundi tuntu wambaza kabisa kesi nikuri kuri Imana nivyo niyo ndaza kubwira ati abantu ni kenshi barahendwa abantu ni kenshi batamenya ukuri na cyane cyane kubyo bintu niyo mpamvu bino biganiro nkiba ukeneye kuvyumva uko urumva yuko biranagoye kubona umuntu yakoze ibitangara nkabijya ukaba ufise umuhamagaro wo kwemera Imana wamara kubona umuntu yaguhenze kujya biroroha cyane kumwemera nibyo tire tuzgo bifashwa gute tuzomenya gute kujya mu rubazanye ura wa fake tuzogira amatohoza tuzagira gute kugira tumenye ibyo bintu yakoze kari fake kayo dukoreye ibitangaza bya fake Beni tuza dushishoza kenshi kuki bagunda gukora ibitangaza ku bantu tutazi tubonye ubwa mbere kuki batazana kuri babandi nyine batubona muri ya ntara nyine tuba turimo nibyo mu rushengero hariho abantu tuzi bafite icyo kibazo bakavuga ngo nukwemera ngo burya ngo umuntu akizwa nukwemera kwiwe ari ibitangaza ukora nimba uzura abantu nimba ukiza abantu ngo tuje kuri wakarere tuje muri morgue tuje mariyo baruzuye morgue bariyo ubazure baze nukuri abagiye gupfa barahari wowe bakize kubera ni wowe witangura bakize bariyo muri morgue bagira abaca amaguru kubera ibibazo by'amaguru bagize uze kubakiza babeho no turamenya uko ukora ibitangaza bo bakavuga gutya Israeli ngo bajya baza kugira bakizwe ngo naba bagize ruvuga wa mutima wo kwizera bagasanga bagakurikira ijambo ry'Imana aho riri bajya nabo bajyamye hariya ku buriri muri baba bizera umuntu adukurikiye hano Beni muri iki kiganiro uzi umukozi w'Imana ahantu ari umukozi w'Imana abajije n'Imana kahari uzi ahagurutse ibimuga nabishe muri commentaire Beni urafise imodoka turaza gufata ntituburi ibimuga bitanu tumushira ati rero tubura abantu bagendana ubumuga batanu ntabwo tubura uje muri commentaire ati ndamuzi bere ko abo bose barozwe na badadi bavuga dadi wacu ngaratwika banarakaze ngo afite umuriro ngarakaze bafite umuriro ngo dadi wacu ngo utaranashika ngaba yakubwiye ibyawe ngo ndabona umuntu ariko arazi ngo nzaniye telefone nzaniye amadolari avuye y'abanyamerika Beni Amerika profesi nyinshi zakira abatunzi Beni profesi nyinshi rega zakira abatunzi profesi nyinshi umuntu aboneka neza Beni urabona ko je iyi kala yanje ntago ndi brown cyane wowe ntutanga wowe ntacyo wobaha urabona iyi ukuntu je wese nturi inzobe n'umuntu harimo nko kuba mu brown inzobe sivyo inzobe ya je rabonye po yanje atabona yuko nkwiye kuba muri Amerika avuga ho visa acavuga aho visa wo hasi cyane atabya muhanuri ariko areba wa wundi agaragaraho ukagaragara neza nturubona abantu basengera abantu bakikubita hasi yego warabibonye yego warabibonye yego Beni uzorebe ajya ahantu henshi uzorebe nta bagabo bazabakunda kugwa abagabo bagwa ntibakunda kugwa abagabo ntibagwa hikwira babadamu niki baba bashizemwo none gasha waje wisonzeye Beni nzagukora ku mutwe nkinde gutureke kugwa kandi rakunza guhendwa cyane kenshi n'abakenyezi n'abakobwa yego erega ari nabo bafataho bagashaho ikiganza bagaca bahonyora ku kirenge agaca yita ko bindu agahumuhonyora ku kirenge Beni none naguhonye ku kirenge nkaca ndaguhinda wareka kugwa urakwa nyine none kutabuze ndaguhinze kandi nta mbaraga ufite zo kwimura ikirenge ngo usubire inyuma none ndaguhinze nkuhinze nk'uko nciye ndekura ca kirenge ucugwa hariya ngo Beni abazimu bamufasha ikindi naco nk'abantu mwe musengera abantu gute Beni usengera umuntu agwaye abadayimoni ugacushiraho kamera ushaka kumwerekana ku isi yose ko aragwaye abadayimoni nukuri kw'Imana nimba usengeye umuntu agwaye abadayimoni muhobwo mukureho bya kamera kugira ngo ujya muntu ntumwamamaze ku isi hose ariko bo kubera ari amanyanga barimo kuzishiraho kugira ngo bigaragare yuko yirukana abadayimoni kabisa
bene ubuhamya bwa fake abantu gutanga amafaranga bene ngo uzoze gushinga intahe ya fake bene uzoze gushinga intahe ngo narengwaye kaseri ngo uyu mukozi w'Imana ngarasengera ngo candakira kugira ngo n'abandi bagwaye kaseri ubundi kaseri bene ntago zikunda kugwara abakene pe zigura abantu nyemfamanye faranga benshi bene just ndumva umuntu arimo yagwaye kaseri zikunda kugwara kwereka abantu bagwaye amakaseri batangire kumurondera abakureho ifaranga bakashinga intahe za fake z'abantu bagwaye kanseri ngo bagwaye kanseri ngo nakiza kanseri ngo kuri ngo Imana ngo yarasengeye ndakira kwera wa mu boss agwaye kanseri amurondere kugira ngo atangira amurondera twumve kanseri zirakira noneho hakazunda yigwaye akazahasengera umwaka no kugiragira abakristo baze ngo bategereze azakunda kubigisa ngo nabi Imana itarakiza ngo namwe izobakiza kugira ngo muhagume yuzuze urushengero bene iki gihe abantu barimo kuzuza ishengero y'abantu baja mu ijuru abantu bari ko barujuje urushengero rw'abantu baja mu ijuru bako bakora bikorera bobo barimo kuzuza urushengero rw'abo babwira ko bagiye muri Amerika kuzuza urushengero rw'abo bemerera n'ababwira bagura amaparcela n'amazu nuko nigo rushengero buzuza ariko abaja mu ijuru ntabyo bababwira bene ubujye babigishije intambara yija mu ijuru bavuga ati bya bintu ko numva bikomeye niyo mpamvu ibintu tuvuga n'abapasteri bake bazobabwiza kuri ngo abantu bihane bave mu bitabiri bakurikira ijambo ry'Imana ibyo ntago bikwiye kabisa tuze tureka gusenga amazina y'abantu bose dusenga mu izina ry'Imana Yesu wakuza sefe ya 5-7 Israel vraiment garagaza kudusigura kugira ngo dutawure neza tuvyumve neza tumenye neza fake na real tumenye neza fake na original izera kumbere je ni byinshi cyane no kubaza ariko ko tukigufise ku mwanya reka kumbere tugushimire cyane nukuri murakoze nabafasha kanya nko kudukurikira kandi bagukomeje kutwereka yuko tukiri kumwe duhari kubera bo nabo bariho kubera kugira ngo dufashanye ari naho beni buri wese akenera mugenzi kabisa naho bo mu boss gute ukaza wigira VIP watari urakenera umukozi agutekera na cyane cyane urakenera umushoferi agutwara nibyo turakenerana kabisa nimba ari uri hasi cyangwa uri hejuru twese turakenerana rero abantu baba basenga mureke dusenge twibere mu ijambo ry'Imana dukunde gusoma Bible bizadufasha kugenda tumenya amabanga menshi we wibwe pore sana icyo umutumye aretse rero kugira ngo amenye ukuri nagenda asome Bibiliya yego Imana izamufasha kabisa wibwe pore sana ariko waragiye kwibwa bene nta muntu yaragiye kwibwa kumva ibiganiro byacu bokongera kwiba kabisa nibyo ukunda na cyane cyane Imana ibaho umugisha wakoze gukunda channel zacu bakadushigikira namwe mwakoze mu gihugu hari abakozi Imana benshi bene hari avuga butumwa benshi Kandi umuvuga butumwa benshi bampamagara ngo pastor ariko ndumuvuga butumwa yisangiwe zankunda kuvuga ngo mu bavuga butumwa bose babaho nije bucura nije gaherereza ikaze utuntu duke nije nzu utuntu dukeya nyuma y'abandi bakozi Imana bose bahari rero ushatse kuvuga ngo bakoze kuduhitaho ngo bari bahereza umugisha rero namwe mwakoze kuza muntumira muri ibiganiro hari abandi bakozi Imana banafite n'inda nini kundusha baye n'amakostime bahora mu ikaruvata mwantumiye rero mwakoze kumpitaho ngo Imana ibaho umugisha n'abadukurikiye bose Imana ikomeze kubagirira neza amen amen ndakubwira ati kajushe niga baramwitama tuzosubira iyindi vendredi Israel atubwira kuvyerekeye ibindi bintu bikunze guhenda abantu cyane cyane biciye muri ayo ma prophecy ya fake warakumira mbere kuri micro behind camera ni CK professional umutumire witeka yari Israel tuzosubira no gutaha bye bye